Ibi byiza kuri mwe mwese mudukurikiye tubaye ikaze ku makuru itengiye mutegurirwa na Meteo Rwanda ijye kugezaho nitwa Ugirande Emmanuel. Tutangira tubira bamwe ibyaranze ikirere cy'umunsi turaza kureba itengiye by'umunsi w'ejo ndetse n'iminsi 5 iri imbere cyo tuzakomeza kwitwara. Dore munsi ku masaha ya mu gitondo twaramukanye ibicu byiganje ahenshi mu gihugu. Ni nako ku masaha yo kwica munsi cyacu cyakomeje kurangwa n'urunyurane rw'ibicu n'izuba. Ku masaha ya nijoro nta mvura iteganyijwe turi twose tugize igihugu. Nukuvuga ko ateganyijwe ibicu byiganje bidatanga imvura. Dukomeje n'umunsi w'ejo gutariki 23 Nyakanga 2025 hateganyijwe umuyaga uringaniye koza afite umuvuduko uri hagati ya metero 3 n'6 ku isegonda. Mu gitekerezo cy'umuyaga uzaba huwa uva mu burasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye bigize igihugu. Ku masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize igihugu. Nukuvuga ko tuzaramukana ibicu byiganje bidatanga imvura. Duhere mu ntara y'amajyepfo mu gipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe ku masaha ya mu gitondo kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 13 na 16. Mu ntara y'Iburengerazuba ku masaha ya mu gitondo naho tuzaramukana ibicu byiganje bidatanga imvura. Igipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe ku masaha mu gitondo kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 12 na 18. Mu ntara y'Amajyaruguru ku masaha ya mu gitondo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize iyo ntara. Igipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe ku masaha ya mu gitondo kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 13 na 16. Mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha ya mu gitondo tuzaramukana ibihe by'umucyo. Igipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe ku masaha ya mu gitondo kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 15 na 17. Umujyi wa Kigali ku masaha ya mu gitondo nta mvura iteganyijwe. Igipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe kizagera kuri degrees Celsius 18. Ku masaha yo ku gicamunsi duhereye mu ntara y'Amajyepfo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize iyo ntara. Igipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe ku masaha yo ku gicamunsi kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 25 na 26. Mu ntara y'Iburengerazuba uretse turere twa Rubavu, Nyabihu na Rutsiro hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi, ahandi hasigaye nta mvura ihateganyijwe. Igipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe ku masaha yo ku gicamunsi kiri hagati ya degrees Celsius 21 na 28. Mu ntara y'Amajyaruguru ku masaha yo ku gicamunsi nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize iyo ntara. Igipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe kiri hagati ya degrees Celsius 21 na 25. Mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha ku gicamunsi nta mvura iteganyijwe. Mu gipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 25 na 29. Umujyi wa Kigali ku masaha ku gicamunsi nta mvura iteganyijwe. Mu gipimo cy'ubushyuhe bwasitanijwe kizajya kuri degrees Celsius 28. Dukomeje n'iminsi 5 iri imbere bw'nugwera ku munsi w'ejo twajya ku itariki 27 Nyakanga 2025. Mu minsi 5 iri imbere uretse amajyaruguru y'intara y'Iburengerazuba hateganyijwe imvura, ahandi hasigaye nta mvura iteganyijwe. Rikase tubabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isa 12:2 za mu gitondo rikarega ku isa 12:10 zo ku mugoroba. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.